ese koko Imana yatugiza yuko turi muri Kristo Yesu? Ahubwo aho ngaho niho naguwe neza, aho ngaho ndi musoro ndi. Haleluya. Iyi munsi ni amahoro, niteguye umwami umukiza ubugingo bwanjye. Ntabwo ari njye wikijije, ahubwo uwakijije niwe uri muri njye. Truth is simple but and powerful. Ukuri aba ari ikintu cyoroheje ariko gifite imbaraga. Man and woman, we are different. Umugabo n'umugore turatandukanye. That's why the way of our judgment, the way of our thinking may be different. Uburyo dutekereza, uburyo dufata imyanzuro bishobora gutandukana. We cannot just say that you are wrong because you have different view, different idea of mind. Ibyo ni byadutera kuvuga ngo uri umunyamakosa kubera ko ufite igitekerezo gitandukanye n'icyawe. When the husband and wife, they insist on their rightness, when they insist in their idea only, umugabo n'umugore buri wese atsimbaraye ku gitekerezo afite, they cannot have their conversation, proper conversation. Icyo gihe kuganira nyabyo biba bihagaze. Their conversation will be like this, that this is number 6, no, this is number 9. Ibiganiro byabo no kuvuga ngo iyi ni gatandatu, undi ngo iyi ni 9. This argument will never end. Impaka zidashira. Why? Because for sure this is number 6 from my position. Nukuri koko iyi ni gatandatu bitewe n'aho mpagaze. And this number is number 9 for sure from his side. Ariko ni 9 bitewe n'aho we ahagaze. Are we together? Turi kumwe. Are we together? Turi kumwe.